Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nik'esh saylach ol chiruli jun kamukain yoqochi atinak chirish jun likwinq likishtyal chaqshqe abanan kikwan sa tulanil manak chikub simbilish kwankil chiruli qagwa Dios. Chiruli shaman shnumechaq sho atinak chirish jun lichutam likeshbanu aran silo arqui keshxek chishjuni linajej choqreheb eplite plitohmaji nikeshkul lishnajeb utsashtianqe baan kwanke bajkuilaj kaleb utlaj Josué ebliquibeb chiquin qain likeshchal chaqshqeheb chishbanunkil lishkanjeleb chiruli qagwa Dios utsashtianqe bliquib chiquin qain laj kaleb utlaj Josué halaj kaleb shbenkwa likishkul lishnaj chirula Josué hain keshbanu naq akshesh qasdesichik chishjunileb lishnajeb liteb chiruli kutan ekwer sho adinak chirish linajej likishpatz laj kaleb utkire chani Hebron anaqkwan hachik laj Josué litishkul lishnaj kikulak li honal renaq eblitenamit haneb chiklike ashtesinkre la Josué li rechanihom le qatzolbal naqatawsa li Josué capítulo 19 versículo 49 toj sali versículo 51 nashkieli versículo 51 haana indi choch likeshjeki laj Eleazar laj tij laj Josué rala laj Nun ut eblineke taqlank sajun kablal keshbuli chirisheb lishtepaleb laj Israel salinajej Silo chiruli qaqwa sa'roke bal lilok laj muebal uchijokan kiraqek shjekinki linajej reheb laj Israel linajej likishkul laj Josué haan linajej Timnat Serah tiqbil ru lishkaba rikin kuib chiatin lishbenil haan Timnat linaraj nashche lichoch manak linajej utlishkab liatin haan Serah linaraj nashche liraqal shkanak manak lichoch lishkanak manak liyal rela jokanak lishkaba litenamit re la Josué manak likishkul la Josué nashkabain liraqal likikanak malaj lichoch likikanak chiru lijuntesal manak lirela kaut mayk'araq xk'ulu xpatz'b'al raq choqre xchaq'aleb ru tenamit xninqaleb ru najej joraja'an kiraj riki chixjunil ik'aru kixb'anu laj Josué naxk'utb'esij kwi lixchab'ilal lixch'ol lixtulanil jun likwinq lixb'enkwa kwinaqak'e retal hanchaq laj k'amolb'e chirueb lixtenamit liqaqwa Dios ut kiroyb'eni naqtoj retal chixjunileb kextaw lixnajeb re xk'ulb'al laj kwi lixna'jan chirixa'an moko kixsik'taru lixchaq'aleb ru tenamit choqre kixchapb'an choqre jun linajej mare po'lemb'il laj chik ut kixtyal xq'e chik'anjelak re xkuaklesinkil linajeja'an ut aran kikwan jukanaxcheqe li Josué 19:50 joxtyejom liqaqwa ke'xk'e li tenamit li akxpatz'om chaq ha'an Timnat Seraj salik'iche re Efraín ut la Josué kixyib kwichik li tenamit ut kikwank aran abanan kwan junchik li tojmaji'ninye naq li tenamitain li kixsik choqre la Josué nakanak nach rik'in Silo linajej barkwi kexkwaklesi li loq laj muebal ut rik'ina'in naqil artz'aqalkwan li ajel ru choqre la Josué chiru chixjunil raj li nagoru chixk'oxlankil usa la Josué tz'aqal xk'ulub raj naqtk'ejeq re li jok'yal kiraj abanani k'a kixb'anu ha'an kisajo'b'an li xch'ol chikwank salinajej li kixsik'ru xb'anaq li jwal ajel choqre makwa kajkwi li nagoru chirilb'al li xchaq'al ru eb li k'aqreru ut kixtyu'ammi li ratinu li hu Salmo 27:4 jun najkwi ximpatz re li qaqwa ut kajkwi ha'in yogin chixsik'b'al naqtinkwanq taxaq sa rochoch li qaqwa chixjuni li kutan re lintyu'am re xka'tyankil li xchaq'alil ru li qaqwa jokwi rilb'al li xloq laj ochoch maxak'ejkwi re talaat li tz'aqal narrataw la Josué moko ha'an tal li kwank sa junaq li xchaq'al ru tenamit ut li k'aru re mak'a kirajkwi kanak sa jun li ch'inanajej kwit kwank nach chixk'atq li qaqwa Dios rikin lixchu'am kixk'utb'esi lixtikila lixch'ol lixpa'b'al lixtulanil lixkub'sinkil rib' chiru li qaqwa Dios usa li ru chich'och' anaqkwan naxchichi'iqe numtajenaq lixchaq'aleb ru k'aqreru qasik taxaq sa xtyanq chixjunila'an li jwal ajel ru li kwank nach rik'in li qaqwa Dios
bandio shahkwe naqshina beni chiruli kutana insa liqak'anjel tsolok salisantil hu uqbilat junelik re naqtoa beni sajonchik liqak'anjel.